Hakijing laga World Cup naga grup J pedeng ke Jordan Persia ke Algeria pada pas kini gijing lakai ke last step ke Jordan kali yobat mengki nekong ya kejar lengba ke gul Al Rashidan kami balai penbru kat bahadap kut ke last step ke Jordan ke latam ya ke Algeria ke Cigul lenot kat balai pas ke lakap Arfat ke Lamit orang leka ke Algeria kami ke bandrup kondai uli yobat tip ya ke gul lengba Ubin Buali kan bah kami ke bawah ar orang lekai ke Algeria Tudowili uli yoban tip yo gol penjob dapat ke Algeria hakani ke jing lekai ke Algeria yang bagan ke jing job kadang dan jikir ben pen yo rung sekarang ke balai ar daga ba Arsen Medan kala ke mai lai pun ngkat ke Austria kan baka Jordan ka ha bersung janyo tang na ke group stage hakani ke World Cup mentau usnam pada rang sa sekoi ke jing lekai jongka kan baka Algeria berke Austria ketika baka ke bakan du jongki ke don kambai ke job kena mungkin yorung sekarang ke balai keluar tunggu di pitch seki program jingla ke World Cup mentah kami unjuk hak porla same step keri Cristiano Ronaldo kini ke Persia ya ke Uzbekistan kepada ke Portugal kepada keri Cristiano Ronaldo ini lekai hak por posting senya ke Portugal nak ke badan hak grup G ke badan kertan ke balai kami ikan pun jong ke grup G kat bak Uzbekistan ke badan kertan ke basau jong ke grup G baru artiling tim ke Portugal ke kemai tang pun yang ke sini madan ke baik haj percaya di Kongo ke Uzbekistan ke ba sak pelim ke kemat ke Colombia kamla ban kemai wat ke pun ro hakani ke jingla ke Portugal kendam kambai di ke job tang bakan tikina pan diorung sekarang ke balai puar lajia pakai haj ke jingla kai ke haban job baik ia ke Colombia ke jingla ke ba kadu jongka bat kahap hiban kambing ini job bat ada kasak peli mentah kemit kemat ke Uzbekistan kan bu jing ma susu ya Portugal nama ka jing la ka balai jong ka pada kahap bani kumsa itu ri baklan bor ba na ka grup ki kata gede ke Colombia ka ngi kermen scam ke ba ke Portugal kan job baik mentah kemit nama sibun ki bakan ho ya Cristiano Ronaldo umla ban tip gol bat umla ban job ya kari Portugal ka jing la kai ke badan kong jongka ada ke jing don jong kirang la ka midfield jongka kirang kai ke badang kisam lah ku Jonewas Vitinha pada klem deklet yu kirang ba jongka Bernardo Silva bat Bruno Fernandes pada klem deklet lu ya ke kerteng Cristiano Ronaldo kirmen bak Portugal kan job minta kemit saai ki komen jongki hatu ke Portugal kala neman tip keput ya ke Uzbekistan minta kemit hak por hosting senya dongin bisa ke pakai jing la ke World Cup na ke grup L ke England kan kebersama ya Ghana hak por nya bro artli gini tim badan hak grup L kibala kamai lamar lai pun kat bagi England ke don kertan ke Bangkok kat bagi Ghana dan ke badan kertan ke Baar ke England kertan hak jing la ke Bangkok joka kala job ya ke Croatia kat bagi Ghana ru de ke job ya ke Panama bro artli gini tim ke job na bedeng gini pinjok rung direct sakana outstage lenen ke raung ke balai Baar kan bagi bahasa pelimpat ki haban up sekejing lekai ke banwan jongki lada dia bagi kai ki haban up hi sekejing lekai ke banwan jongki hang ne kam klan bor hi ke England kendiat wan tak taru ke jing lekai ngamla mana mesin jing lekai kelab di Hongkong sai ke jongki atau ke England kan job ke Ghana dan yang ke Ghana kan job ke England Tungi PC gue begitu lekai World Cup nak keju hingga grup L dan ke Panama Persia ya Croatia ini lekai ke port sustain la same step bro arli ni tim kidon kambe de jing job nang bikin kina ban yorung sekarang ke balai keluar dan dia bikin sak pelip ke we ke bahasa pelim na kini kandang dul jing kermen susu bandrong sekarang ke balai keluar ke Panama ada keberdan kerdan ke balai trong grup L ke baka Croatia ada keberdan kerdan ke Pesau ke grup L bro arli ni tim jing la ka Bangkok jongki kila sak pelim Croatia ada bahasa pelim hakmat ke England kat baka Panama ada bahasa pelim hakmat ke Ghana desa ai kemanjong hiban do job pada gini on job Croatia job ni ke Panama dapat yang boro arli tim tunggu di PC ke pakai jing lakai nak grup K Colombia kan ke Persia di Kongo hak por news yang la same step ka Colombia ada kebadan kerdan hakli du job kami iking pun ke grup K dak baka mai lai pun nak kitang nak ji seni madan dak job ya ke Uzbekistan kat baka di Kongo dak bayak haj Persia ke Portugal kala ka masih pun dak badan kerdan ke Baar jong ke grup K dia baka di Kongo bahkan job ke Portugal iya ka mutong
ke Colombia. Kadang dan cikremen ban yorung sekarang ke balai PUR. Lah dia baka Colombia ru kan job ya ke di Kongo. Ke Colombia kan seyorung hi menta kami direct sekarang ke balai PUR wala dalam sa sebui ke jinglek kai ke baka du juga. Kat ba lah dia baka ke Colombia baka sa pelim ke haban apa sekejing kai ke ban juga persya ya ke Portugal. Baka di Kongo pat lah sa pelim ke haban apa sekejing kai ke ban juga. Dan kini ki program jinglek kai World Cup kata kami bat kumju pola step kiba kwa ban pe link ngamut ong kiba kwa ban pe live je kini jinglek kai so kontak itu kunimbar papi yo friend ngakapat gitu ki perlok tempat dapat subscribe ye kini channel sing ban yun itu subscribe badon pin ai kum ke dekat kersan kublish bona